mangaqashwe ngincane sofuna mina ngizofela lokho kuthiwa mina ngithule ngithini ngiyimanager yakhe yini ngithule ngithini mina ngiyafisa bekho ngiyadinga abe khona enye into okumele bayazi okumele batshele namhlanje leyansiza uyawusaaba life funa simtshele nje lokho bengangabazi uyawusaaba life uyabaleka indlela yokubaleka le prize le uyabaleka zona ngami uyabaleka hawumazi uyawusaaba life okuqala lokho okwesibili uyayisaba ukuthi ngamshaya ngabalandeli kanabo so lo yamcimbi expose expose ku life uphinde expose kuphi balandeli so uyawusaba uzozama ngakho konke kusemandla enhlangayi hayi ngoba ukuthi abantu funa bazoxolisa hayi ngoba echacha kakhulu uyawusaba ulive njengoba ngutshela ngithi kwemlazi kade edlala ulive wayekhokhela u25,000 rand akangiphikise mengiphikise lento engisho futhi ngizoyimela lento engisho uma iphika akaphika ukuthi umlazi wayedlala 25,000 ulive uma eyophika ngizoyimela lento siyofika egcineni siyazi mayifuna ufakazi ngiyolwa ngize ngibukhiphe uma ifuna ufakazi ukuthi wena akaveza umcimbi wodwa athi ngangidlala live ngangiqashela imali azukudlala ngathi sofuna mina ngilwe uma ngibuza angithi ngibuziwe ukuthi ngithule ngithini ngiyakhuluma ke manje ngibuza ukuthi ngithule ngiyakhuluma ke manje yabo ngoba ngibuziwe phela ukuthi mina ngithule ngithini yabo ngibonile ukubhala kuzongishonisela ilanga ukulinda kuzongishonisela ilanga asikwazi bafowethu asikwazi